svakom našem susretu imamo 4 ekipe, iz svake škole po jedna. To su plava, žuta, crvena i zelena ekipa. I svaka ima 4 igrača, po jedan igrač iz 6., 7. i 8. razreda. Najstariji je kapiten. Zadužen je za praćenje dešavanja po cijelom terenu. On je 9. razred. Kapiten na samom startu pokreće kockicu. I onaj kapiten koji dobije najveći broj, njegova ekipa počinje igru prva. Prva 2 igrača kapiteni uvode u igru tako što tačno odgovore na postavljena pitanja. Težinu tih pitanja određuju naravno zaustavljanjem kockice. 1 i 2 laka. 3 i 4 srednji nivo, 5 i 6 najteža grupa pitanja. Ali trećeg igrača uvodi tako što kapiten te ekipe mora da odgovori tačno na muzičko pitanje. Ako se kapiten odluči da nastavi igru sa igračem koji je u igri, on se pomjera za dobijeni broj, a njegovi dalji koraci zavise od polja na koje stane. Imamo polje -2. Ako igrač stane tu, ide 2 polja unazad. Ako stane na +2, ide naravno 2 polja bliže cilju. Ako stane na prazno polje, predaje potez narednoj ekipi. Kada igrač stane na polje znak pitanja, tada kapiten ponovo pokreće kockicu, da bi utvrdio težinu pitanja za svog igrača. Ako odgovori tačno, njegov igrač ide naprijed za dobijeni broj i tu staje, bez obzira da li je možda stao ponovo na polje znak pitanja ili polje +2 ili -2. Ako ne odgovori tačno, ne pomjera se nigdje. Svaki igrač na tabli može biti, da tako kažem, po jedan. I ako se to desi, taj igrač se vraća do najbližeg polja start. A polje start je bezbjedno polje. Tu vam niko ništa ne može. I tako po tim pravilima igramo sve dok igrač ne dođe do polja stop svoje boje. Tu se zaustavlja, bez obzira da li je dobio veći broj ili je veći broj osvojen odgovorom na pitanje. Mora da se zaustavi. Sad pravila za osvajanje centralnog polja. Da bi osvojili prvo centralno polje, kapiteni moraju pokrenuti kockice da dobiju 1 ili 2, za drugo 3 ili 4, a za glavno centralno polje, to jest za pobjedu, treba da dobiju 5 ili 6. I naravno, kad dobiju te brojeve, moraju tačno da odgovore na postavljena pitanja za svako polje ponaosob. Prve 2 ekipe, koje osvoje sva 3 centralna polja, prolaze u dalje takmičenje. I tako sve do velikog finala, gde ćemo dobiti prvog pobjednika kviza Nauči se čovječe! Milica odlazi sa polja start, ide na polje znak pitanja, ti ponovo zavrti kockicu. Gledali smo navijače. Takmičare. Takmičari koji će nositi crvenu boju, biti predstavnici osnovne škole Pale sa Pala, takmičari! Kapiten 9. razred, Njegoslav Topalović, Anastasija Đorđić, 8. razred, Ivan Lazić, 7. razred i Luka Kolović, 6. razred. Na poziciji plavi. Danas osnovna škola Vojislav Ilić, Krupa na Vrbasu. Kapiten 9. razred, Marija Krčmar, Jovan Tucanović, 8. razred, Nataša Amidžić, 7. razred i Sara Mijić, 6. razred. A na poziciji žutih, osnovna škola Jovan Dučić iz Bijeljine. Kapiten 9. razred, Aleksandar Joković, molim te stani tu. Sanja Dugonjić, 8. razred, Milica Garić, 7. razred i Veljko Stevanović, 6. razred. A u ovom zelenom uglu biće zelena ekipa, predstavnici osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika. Takmičari Mihajlo Čuturić, 9. razred kapiten, Ana Marija Todorović, 8. razred, Njegoš Obradović, 7. razred i Dejan Todorović, 6. razred. Voditelje, vaši domaćini večeras, Boki i Joki. Pozdravimo ih!
U prvom dijelu kviza posljednja je igrala ekipa crvenih. Sljedeći na potezu su predstavnici ekipe plavih. 5, Saznajmo ko će pobijediti. Pripremite se. Igra se nastavlja. Imali stonoga stotinu nogu, zašto puta led koji je izmislio sodu? Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi. Zašto ne, nauči se, čoveče, čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi. I zašto ne, nauči se, čoveče, čoveče, čoveče. Sada su i crveni izveli trećeg takmičara, a mi idemo Krupa na Vrbasu, gore ruka, hop! Broj 3. Tamo je plus 2, ovdje je minus 2. Pomeramo se s Natašom. S Natašom. S Natašom, molim te, pomeri se. Bolje sa plus 2 nego sa minus 2. Bolje plus 2 nego minus 2. Tako uvek bilo. Čak i ocenu kad dobijaš bolje 2 plus nego 2 minus. Pa, jeste. Jel' tako? Ja kad sam dobio i 2 minus, ja kažem kući dođem, kažem ja sam dobio 2 plus. Jer 2 je 2, kao upisano je to. Ajde. Hop. Igram se sa njom. Sam? Sa njom. Sa njom. 3, 4, 5, 6. Jel' tako? Jel' tu 6? Sa kog je polje? Jeste. Tu je 6, tu ćeš sesti zajedno sa drugaricom, ona će ti napraviti mesta, leđa u leđa, a mi idemo na zelenu ekipu. Mihajlo Čuturiću, idemo navijači Ugljevika, idemo da vidimo koji ćemo broj sada dobiti. Da li opet idemo sa pesmom ili ne? Idemo sa pjesmom. Ajmo sa pesmom, sad je dobio samopouzdanje. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow older, I'll forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. 1,000 times I've seen this road. 1,000 times I got no roots from my home. Was never on the ground. I got no roots from my home. Was never on the ground. I got no roots. Ooh, 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 ooh. I got no ooh, 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 ooh. Kaže mladi kapiten, predstavnik Aleksa Šantić, da je bilo ovoliko refrena, setio bi se možda i prvog dela, ali da vidimo sada pitanje koje je vezano za ovu kompoziciju. Gde je rođena pevačica čija je ova pesma? U Danskoj, u Nemačkoj ili u Austriji? Nije. Pazi, malo je pričala jezikom koji je bio kao germanskim nekim jezikom. Njemačku. Se prijeme? Ja, u Nemačkoj, rekao. Germanski jezik. Da. Pa otkud znam, šta da kažem? Svi su germanski. Pa ajde da vidim. To! I got no roots from my home. It's never underground. I got no roots from my home. Never underground. I got no roots. I got no I got no roots from my home. Never underground. I got no roots from my home. Never underground. I got no roots. I got no I got no roots. Evo nas ponovo u našoj emisiji koja se zove...
A muzička numera koja je prethodila uvela je Ana Mariju u igru, a evo mene kod našeg Njegoslava, pa njego... Ništa, idemo. Pa idemo, nema ništa, nego idemo. 1. Hoćeš? Poslušala te kockica, Ivan ti suflira. Osvajamo centralno polje. Ajmo centralno polje, pitanje za kapitena prvog nivoa. U obliku jači izvršena glasovna promjena je pod 1 jotovanje, pod 2 palatalizacija, pod 3 redukcija suglasnika. Pod 2 palatalizacija. Pod 2 palatalizacija, pa da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je jotovanje. Jak. Evo, jači, a oni misle da su najjači zato Mi što su jesmo sa klupe najjači. na Vrbasu, ja? Jesmo. Hajde, vidjet ćemo, to će vreme da pokaže. Ajmo, ruka gore. Broj Pomiramo se sa Sarom. sa Sarom. 1, 2, 3, 4, polje znak pitanja. I 4, da vidimo za Saru, 6. razred. Riječi fair play koriste se često u igri i znače pod 1 igraj brzo i snažno, pod 2 igraj mudro i na prvu loptu, pod 3 igraj pravilno i pošteno. Igraj pravilno i pošteno. Igraj pravilno i pošteno. Ti se baviš odbojkom, je li tako, a? Pa da li ti igraš pravilno i pošteno ili mudro i na prvu loptu? Naravno, pravilno i pošteno. Pravilno i pošteno, ali to mudro i na prvu loptu mi ne ide, je li tako? Kako mudro i na prvu loptu, valjda kad je mudro, onda staneš pa razmisliš. A mi da vidimo da li je ovo tačan odgovor. Tačan odgovor je igraj pravilno i pošteno. 1, 2, 3, 4. Mi ćemo pravilno i pošteno da se pomerimo 4 polja napred, a osnovna škola Jovan Dučić sa kapitenom Aleksandrom na čelu spremna je za igru. Broj 5. Igram se sa njom. Mislimo da će upravo žuti da pojedu zelenog. 1, 2, 3, 4, 5. Zeleni će biti njam. I vraćanje na polje start. I žuti +2, pa ovo je sjajan potez bio. Znači, M su se pomerili 5 polja, M su pojeli zelene, M su otišli na polje start, stop, svaka čast, Boki, mi idemo do zelenih. Evo mene u Ugljeviku, kako je u Ugljeviku, dobro? Izlazite malo, družite se. Dobro. Futbol. Košarka. Košarka. Ja sam i da li igram malo futbol. Neće futbol, pa tati. Ajmo, kockica se vrti za Aleksu Šantić školu. Mihajlo dobio se broj 6. Igraj se Dejan. Igraš sa Dejanom, 6 polja napred. Idemo na znak pitanja i da odredimo za njega nivo pitanja. Dejan, 6. razred. 5 polja napred ako odgovori tačno na pitanje koje glasi. Ozonski omotač je dio pod 1 troposfere, pod 2 stratosfere, pod 3 mezosfere. Pod 2. Pod 2. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je stratosfere. Dejan, 5 polja napred. Tu se zaustavljaš. Njegova, evo mene kod tebe. Čekaj, ti se baviš odbojkom u stvari. Tako je. Na kojoj poziciji? Srednji bloker. Srednji bloker, odlično. Ja sam igrao primača, brat mi je bio uspešan srednji bloker. Skačeš visoko? Onako za srednjeg blokera verujem ja da je to sigurno visoko. Ajmo da pokrenemo ovu našu kockicu pa da vidimo da li ćeš doseći visoko, barem na njoj. Po broju 1. Centralno polje. To je i odlično, bravo. Onda da vidimo pitanje za kapitena prvog nivoa. Koliko entiteta ima Bosna i Hercegovina? Pod 1 1, pod 2 2, pod 3 3. Pod 2 2. Pod 2 2, kaže Ivan. Ako ovo ne znaš, kao da ga podrži. Pod 2 2. Ajde da vidimo da li je ovo tačan odgovor za ovog našeg srednjeg blokera. Tačan odgovor je 2. Odbojkaškog kluba Jahorina, je li tako? Tako je. Tako je. Prvo centralno polje osvojeno za Pale. A mi idemo da Krupa na Vrbasu je spremna, uvek spremna. Naravno. Marija, ajmo, hop.
Broj 5. Pomiramo se sa Natašom. Sa Natašom. I osvajamo stop. 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 i druga takmičar na polju. Stop za plavu ekipu. Aleksandar trlja ruke, a ovako. Spreman, ajde. Da vidimo petica. Sa Veljkom igram. Sa Veljkom, ajde. Sa Veljko. 1, 2, 3, 4, 5 plus 2. Na zelenom polju start, a mi idemo do zelene ekipe. Šuturiću, načičkao si igrače, moraš nešto da smisliš pod hitno. Navijači, koji broj bi volao da dobiješ? 1 ili 2. Pa ajde malo, ajde navijači. O, to. O. To, 2. Osvajam centralno polje. Osvajaš centralno polje, tvojim znanjem da vidimo pitanje za kapitena drugog nivoa. U rečenici to je nestručan čovjek. Prva riječ je pod 1 zamjenica, pod 2 imenica, pod 3 pridjev. Vreme. Pod 1 zamjenica. Pod 1 zamjenica, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je zamjenica. Njegoš ide na prvo centralno polje i ekipa Aleksa Šantić iz Ugljevika osvojila prvo centralno polje. Sa Njegošom idemo jedno veliki aplauz podrške. Srednji bloker, Njego. Može? Može. Aj, nemoj može, nego... Idemo. Idemo! Četiri. Pomjerat ću se sa Lukom. Luka ide 4 polja napred, dobro si osmitrio situaciju, znači dobio si znak pitanja, da vidimo sada nivo pitanja za Luku, 6. razred. I da vidimo pitanje. Jedina građevina na svijetu koja se vidi sa mjeseca je pod 1 Eiffelov toranj, pod 2 Kineski zid, pod 3 Trijumfalna kapija. Pod 1. Pod 1. Kineski zid je neprevaziđena građevina po svojoj veličini i istrajnosti i trudu kineskog naroda u ideji zaštite i izgradnji svoje zemlje. Kineski zid je jedno od 7 svjetskih čuda i najveći odbrambeni objekat na čitavom svijetu. Kineski zid nije neprekidni zid, linija, već serija fortifikacija ukupne dužine 8851 km, a dužina glavnog dijela zida je 2450 km, visine 16 metara, a širine od 5 do 8 metara. Kineski zid posjeduje vrhunsku istorijsko, kulturnu i turističku vrijednost. U Kini se često kaže, ko nije bio na zidu, taj ne može biti ocijenjen za junaka. Pa kako, čoveče? Ne može, on je uzak onako i ne može... Da, špicast je mnogo. Ajmo da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Kineski zid. Luka, nažalost, nije tačan odgovor. Kineski zid, nekako je logično, pošto je baš veliki, ne znam koliko hiljada kilometara ima, 2500, ja mislim, je li tako nešto? Nisam sad upućen tačno. 2544, recimo. Pod 1, 2546, pod 2. I pod 3, evo nas kod Krupe na Vrbasu. Marija, visoko ruka, idemo. Dugo se baš vrti ova kockica, broj 1. Broj 1. Sa Sarom. Sa Sarom i ona staje na polje znak pitanja, da vidimo. Broj 4. Da vidimo pitanje za Saru. Sara je koji razred? 6. 6. razred, 4. nivoa. Revolucija je kruženje pod 1 zemlje oko mjeseca, pod 2 zemlje oko svoje ose, pod 3 zemlje oko sunca. Zemlje oko sunca. Zemlje oko sunca, da vidimo da li je tačan odgovor, ona je tako... Tačan odgovor je zemlje oko sunca. 1, 2, 3, 4 i... Krupa na Vrbasu grabi sa tačnim odgovorima, nema šta. Semberija, da li je spremna? Da. Osvajam centralno polje. Osvaja se drugo centralno polje. Ajmo navijači, malo tenzije. Da čujemo pitanje za kapitena.
Prvi uspješan let avionom izvela su braća Orville i Wilbur Wright. Pod 1. 1900. godine. Pod 2. 1901. godine. Pod 3. 1903. godine. Vreme je krenulo. Po 2. Pod 1901. godine. Da li si znao? Malo je komplikom, baš su sve godine blizu tu. Pa ajde da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je 1903. godine. A mi idemo do ekipe zelenih. Aleksa Šantić, Ugljevik, Čuturiću, krećemo odmah, navijači, da čujem snažan glas vaš, dovodi vas do 6 poena na našoj kockici. Igram sa Anom Mariju. Ana Marija 6 polja napred, sa starta to znači da ide pravo na polje znak pitanja. Pa, hajdemo onda da odredimo Težine pitanja. težinu, to je nivo pitanja za nju. Nivo pitanja 3, da vidimo pitanje. Boforovom skalom se mjeri pod 1. brzina vjetra, pod 2. jačina zemljotresa, pod 3. količina padavina. Pod 2 jačina zemljotresa. Ana... Pa dajde da, slažem se apsolutno da je moguće i ovako da se posmatra stvar, ali da vidimo da li je tačan odgovor. Tačan odgovor je brzina vjetra. Pa, znaš, ima ono Richterova skala, sećaš se ono kad... Joj, ajmo do njega. Srednji bloker u Jahorine. Idemo. Kakva je ekipa? U kojoj imate neku ligu? Takmičiš se? Liga Republike Srpske. Odlično. Imate neke dobre rezultate? Pa bili smo 4. prošle sezone sa Pa to nije pionirima. mala stvar, čovječe, to zaslužuje aplauz celog studija. 4. u Republici Srpskoj. Bravo, bravo. Ima tu još odbojkaša, vidiš, drugara, odlično. Ajmo da zavrtimo onda ovu našu kockicu u njego. Da vidimo koji ćemo broj dobiti, kako ćemo da odigramo. Dobije si broj 2. Sad Mjeriš moraš pametno. sa lukom. Tako je, sa lukom. Sa lukom. Sa lukom, 6 sa lukom. 10 sa lukom. Ne, ovdje je 6 sa lukom, pošto je 6. razred. Da. 6 sa lukom, može. Još jednom nivo pitanja da odredimo. Navijači, odbojkaši, odbojkašice sa pala, nivo 4. Pitanje? U Sparti se domaće pokoreno stanovništvo koje je pretvarano u državne robove nazivalo pod 1. Spartijati, pod 2. Perijeci, pod 3. Heloti. Pod 3. Pod 3, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Heloti. Tačan odgovor. 4 polja napred, tu se Luka zaustavljaš. Tako je, tako obeležili smo, bravo. Idemo osnovna škola, Vojislav Ilić, plava ekipa, visoko podignuta ruka i idemo. Broj 3. Osvajamo centralno polje. Osvajamo drugo centralno polje. Hajde da vidimo pitanje za kapitena, za Mariju. Kiseobnična organska jedinjenja su pod 1. alkini, pod 2. etri, pod 3. amidi. Alkini. Alkini? Da li si sigurna? Nisi baš nešto mi sad, kao što si obično sigurna. Pa, sad me malo... Nije hemija jača strana. Nije hemija jača strana. Ne. Pa dobro, Ali nema recimo veze, da ne su mogu alkini. sve strane biti jače. Pa. Tako je. Ajmo da vidimo da li je to Nešto mislim tačan da sve. odgovor. Tačan odgovor je etri. Etri, nažalost. Krupa na Vrbasu ostaje na polju stop, ali Aleksandar će da vrti odmah kockicu. Sa Veljkom. Sa Veljkom igram. Sa Veljkom, nemaš drugog Nemam izbora. drugog. Veljko ide do +2 i na polje start crvene ekipe, a mi odmah idemo do zelene. Čuturiću, Aleksa Šantić, Ugljevik, da vidimo sada navijače, u stvari da ih čujemo. Ajde, još, nemoj da stajete sad. 3. Igraš sa? Možeš Dejana da... Sa Dejanom. Ajmo Dejana do polja. Stop! Drugi igrač koji je došao do polja stop ispred Alekse Šantić. Evo ja preigravam sad kao srednji bloker. Brzo do
Kraj njega. Čovječe, kakav si on, stabilan na Kraj poziciji. njega. Kraj njega. Da, došao ja kraj njega. Idemo sad ono tvoje čuveno, ajde. Idem. Idemo! Dobio si broj 3. Možda Anastasija, možda Luka. Ajde Luku napred, ajde. Luka napred. Do polja znak pitanja, da odredimo sada nivo pitanja. Može, navijači. Navijači sa Pala poprilično bučni u studiju. Nivo pitanja 3 za Luku 6. razred. Malariju prenosi jedna vrsta, pod 1 osa, pod 2 paukova, pod 3 komaraca. Pod 1. Luka kaže pod 1. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je komaraca. Komaraca, malarični komarac. Jel ima toga jel ima toga na krupi na vrbasu? Nema. Nema, dobro. krupi na vrbasu, samo lepe To je samo u stvari. Afriki. Samo u Afriki, tamo gde nema papriki. Visoko podignuta ruka. 6. Pomiramo se sa Sarom. Sa Sarom. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Kako? Samo sekund. Dobro je plus to. dva. Da, ne brini, okej, ja sam s ove strane video situaciju, Ja nisam potpuno je u redu. Potpuno je u redu. Plus 2 i ona ide na sigurno polje. Start crveni. Plavi su se ozbiljno približili kraju igre, a mi idemo do Aleksandara. Osvajan centralno polje. Centralno polje. Da vidimo da li će uspeti sada da osvoji centralno polje Aleksandar. Da vidimo pitanje. Najveću insolaciju u Bosni i Hercegovini ima pod 1 Banja Luka, pod 2 Mostar i Trebinje, pod 3 Trebinje i Neum. Pod 2. Pod 2 Mostar i Trebinje. Zbog čega tako misliš? Ne znam. Ne znaš, a? Hajde da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Trebinje i Neum. I nažalost, ni sad nismo osvojili drugo centralno polje i ja moram da vam kažem da su pitanja za četvrtfinale malo teža nego što su bila u osmini finala, tako da mora malo bolje da se sprema. Idemo, Boki. Dobro je da si to rekao, pošto Čuturić sva ostala pitanja zna, odgovora kad dođe kod njega nešto ima tremu. Čuturiću, sačekaj samo nešto da te pitam. Igraš u Rudaru? Jesi kapitan možda ekipe? Jesam. Pa to sam htjela da te pitam. Znači ti si nekako predodređen za ovu poziciju. Da budeš kapitan, stabilan. Igrate neku ligu, nešto? Pa igramo 2 lige. Ima li rezultata? Ima. Kojih? Pa osvojili smo prvo mjesto u razredu. Pa kao osvojili smo prvo mjesto neko. Čovječe, pa to ja te pitam da bi dobio aplauz. I to ceo studio ti aplaudira. Prvo mjesto gde? Pa napravili su 4 tima ligu između sebe pa smo... Odlično, znači prvo mjesto. Da. Ajmo da vidimo sada onda ovu tvoju kockicu, da li ćeš kao kapitan biti stabilan. Navijači, Ugljevika, ajmo! Broj 5. Sad na Mariju, ne? Ana Marija igra napred, 5 polja. 5, došli smo do znaka pitanja, pa da odredimo i nivo pitanja za njom. Ajmo, navijači! Ana Marija je 8. razred, ako tačno odgovori, ide 6 polja napred. I da vidimo sada za nju pitanje 6. nivoa. Pripadnik neregularne turske vojske naziva se pod 1 Baši Bozluk, pod 2 Nizam, pod 3 Akindžija. Pod 2 Nizam. Pa ja isto bi ja rekao ovako. Kako ovako? Nizam, ne znam. Dobro, možda si igrala malo na sreću ovde, a? Dobro. Ajmo da pogledamo da li je ovo tačan odgovor. Tačan odgovor je Baši Bozluk. B sedi. Baši Boba, a kakav bezobrazluk? Kakav bezobrazluk, da. Ajde, Boki. Ajde, onda odigramo brzo do njega.
Ja kažem do njega zato što tebe tako zovu. Ne, Tako je. do njega, kao idem ja sad do njega, ne znam ti kako se zoveš, ono, mog drugara srednjeg blokira. Idemo. Idemo, pa. Dobio si broj 4. Igraš sam. Izvidi malo, izvidi slobodno. Imaš pravo da izađeš tu na ovu poziciju. Preigraš. Nemoj sad da mu suflerate, sad kad je siguran da zna šta radi. Anastasija. Anastasija, 4 polja napred. I plus 2 ide do polja, stop, Anastasija! O! Već Ovo je znate, znak. kada čujemo ovo, izvodimo... Našeg Tita. I naš omiljeni deo. Tako je, tu su naši igrači koji su igrali u proteklih sat vremena ples, danas je to hip-hop sa našim Titom i ostaje samo trenutak da predstavimo naravno koga drugog nego kraljicu poena! Sara 6, Anđela 7, Mladen 8, neki plesači, šta je ovo? Ja ne verujem, šta je ovo? Bojana 9, Mladen 7. Halo? Halo, izvinite. Dobar dan. Dobar dan, Dobar dan. došao sam zbog stolice. Koje stolice, druže? Pa izvinjam se, gospodine. Druže, Gospodine. smešno nešto možda? Nije, ne, Nije, pa ništa nije smešno. Ko ste vi? Pa, mi smo, ovo je kviz. Dođi vamo. Šta je ovo? Kome vi nauči se čoveče? Nije se, tako Stani, se kviz se stani zove tu. nauči. Tišina, Stao ja. tišina. Ste vi odgovorna lica? Mislim, jesmo. Da. Šta jeste? Jeste ili niste? Jesmo. Da, ne. Jesmo. Lične karte, ajmo. Jo, Pa nismo. nisam ni Lične ponavljam. karte kad kažem. O, nemam sad. Stavi ovo, Evo. stavi tu. Evo. Evo, Idi. izvolite. Centrala, Brka Šiška ovde. Da mi proveriš 2 lica. Borkins i Orkins. Kako mislite kraće? Kraće. Boki I Oki. Kako? Oki. i Boki. Oki boki. Oki boki. U redu. Čista, jeli? Ej, ma kažem ja mojoj Jani da treba samo sa čistim ljudima da se druži. A ne tamo jasno. sa nekim sumnjivim tipovima ko ovaj njen Duško. Izvini. Nije muško, Duško. A Šta vi... sam ja rekao? Šta sam rekao ja? Pa Duško ste rekli. Duško sam rekao, nego Duško šta ste sam rekli, rekao Duško. Duško. Tako je. Duško. Duško ste rekli, nego... šta? A vi ste Ani preko Ane. Tako je, ja sam Jeste, Anin da, brat. da. Mile Petrin od Miloša Staninog iz Brkonjića. Ne razumem. Šta ne razumeš? Ne razumem Uje, sve. ti jednom ja dan da ne razumeš. Razumem. Njen brat. Razumem. Od Darinke Zdravkove što je radila u prehrambenoj ovoj radnji. Pa znaš, jest, Oki, Darinka, bre. pazi ovako, Darinka ti je radila sa Aninom majkom i njih dve su ti najbliže rodice. Da. I onda ti meni Ana dođe, najbliža ova sestra, meni najbliža. Da. I zvala me zbog neke stolice, kaže dođi ova. Aha, zbog stolice da unesete stolicu. Ko da unesu stolicu? Ajde. Ja? Ma ne, Gde je ta ne, stolica? ma Gde je mi stolica? ćemo da... Evo, Ajde, tamo, brže tamo. Ajde, sad Ajde, ćemo. oba. Ček, dođi vamo. Gde ćeš? Stani ovde. Da Stali. napravim ja jednu fotografiju, dokumentacija, radi čisto... Mora to, službena dužnost. Ajde. Približi se ti. Gde da stane, samo vi recite. Nasmej se. Evo. Tako je. Op, evo ga, gotovo. Ajde. Dobro, aj sad po stolicu. Brzo. baš- Brzo, ajde, što mi gledaš? Ej, što je bre ovo? Jo, ba sam bre neki, sam se bre malo. Ajde, Ajmo, tu stolica, jeli? Evo, ovdje će biti Dobro. stolica. Jel mirno da Mirno, stane? Mirno tako je. sam stane. Mogu Ne mre- da uđe kraljica. Može, ajde, uvedi. Ajmo, To je moja uvedi. sestra. Nego šta nego može. A sada, Kraljica poena! Aplauz! Dobro je, to, mirno. Ples može da počne. Jel može? Ja se Samo izvinjam. malo, samo malo. Momak, šta je to? Na licu? Skini. Ličnu kartu, jel imaš? Nemaš. Posle ćeš u stanicu sa mnom, okej? Nastavi. On je Nema isto sa ličnu nama, kartu. plešu sad. Ne interesuje me, tišina. Tišina, tišina. Ajmo sad ti, pričaj. please. Ples. Here is only love. Neka ljubav cveta
is only love. Ovo je naša planeta. I'm still alive. Here is only love. Neka ljubav cveta. Pazi, ako baciš papir na pogrešoj si stazi. Nemoj I'm still alive. Čuvaj planetu. I'm still alive. Here is only love. Neka ljubav cveta. I'm still alive. Here is only love. Na svim krajevima sveta. I'm still alive. Here is only love. Ovo je naša planeta. I'm still alive. Here is only Ocheta. Neka ljubav cveta. Por los milagros del Señor, tuve yo valor de coger mucha fuerza y entrar sin razón. Y una vez más volver a comenzar y pedirte a ti mucho amor y la verdad. Parece algo loco, pero esta es la verdad. Así actuamos todos cuando amamos de verdad. No lo pienses más, ven y echa para acá. Vive junto a mí, porque esto es para allá, baby. Kada ljubav cveta i osmeh se pojavljuje, knjiži se proleto radost i sve zaljuje. I'm still alive. Freestyler. I'm still alive. Free. I'm still alive. Here is only love. Neka ljubav cveta. I'm still alive. Here is only love. Ovo je naša planeta. I'm still alive. Here is only love. I'm still alive. Here is only love. Neka ljubav cveta. Tito, radili smo danas hip-hop. Kako si ti zadovoljan? Kako su ove generacije savladala Super su ovaj stil? plesači danas hip-hop ples. Realno je malo teško, esto traži malo ritma i telo. Evo vidio. Je tako, a? Ali super bilo sve na kraju. Je li ovo modern ples? Već je ušao nekako u standard? Da, to je moderno ples. To je ples kao sa street dancers. Ne treba škola, samo treba talena. Samo talenat. Jesi osjetio neki talent ovde? Jeste. A da vidimo šta kaže naša kraljica poena, kako ona žirira današnje naše talente. Divna kraljice, 1 poen dodeljujete kojoj ekipi? Žutoj ekipi. Žuta ekipa, Jovan Dučić, Bijeljina, 1 poen. Divna kraljice, 2 poena dodeljujete kojoj ekipi? Ako smijem, plavoj ekipi. Vojislav Ilić, Krupa na Vrbasu, 2 poena. 3 poena. Tik-tak teško. Crvenoj ekipi. Crvena ekipa. I 4 poena, naša kraljica poena dodeljuje. Zelenoj ekipi. Zelena ekipa. Osnovna škola Aleksa Šantić, Ugljevik. Možemo mi da zaigramo. Ajmo, slobodno. Idemo Ajde slobodno. malo da se zaigra, tako je. Neka ljubav cveta. Na svim krajevima sveta. Ovo je naša planeta. Neka ljubav cveta. Bravo! A mi se vidimo uskoro. I osnovna škola Aleksa Šantić se najbolje pokazala u plesu, ali svi su bili odlični, moramo reći. Mihajlo, da vidimo kako ćeš ti iskoristiti poene koje su plesači osvojili. Ja ću se kretati sa Marijom.
kretati se sa Marijom, nećeš da osvajaš drugu. 1, 2, 3, 4, tako je odlučio Mihajlo. Njegov. Osvajamo centralno polje. Osvajamo centralno polje. Pale idu na osvajanje drugog centralnog polja. Da vidimo pitanje za kapitena. Koje godine je međunarodnom arbitražom proglašen distrikt Brčko, te je površina Republike Srpske smanjena za 1% i fizički prekinuta? Pod 1. 2000. godine, pod 2. 1998. godine, pod 3. 1997. godine. Nisi se ni rodio tada. Reći ću po 2. Reći ćeš po 2. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je 2000. godine. 2000. godine. Marija je dobila od strane svojih plesača pravo da rasporedi svoja 2 poena, je li tako, Marija? Ispred Krupena Vrbasu ti odlučuješ šta da uradiš? Krećem se sa Sarom. Sa Sarom, 2 poena napred, je li tako, 2 polja napred i tu se zaustavljamo, dobro. Aleksandre, ti imaš 1 poen. Sa Veljkom se krećem. Sa Veljkom se krećeš i to je trenutna situacija na tabli. A mi se vidimo kroz nekoliko trenutaka. I Boki, stigli smo skoro do kraja ove naše četvrtfinalne emisije. Kada smo pogledali malo pre ovaj presek i stanje na ovom našem terenu ili tabli, videli smo da su sve ekipe podjednako nekako raspoređene i sve imaju šanse. Svi su tu negde, pa hajmo da ne časimo časa, nego da odmah idemo da vidimo ko će u polufinale. Ajde da vidimo, možemo? Idemo. I posle ove pauze prva igra osnovna škola Vojislav Ilić iz Krupena Vrbasu, visoko ruka, hop! Osvajamo centralno polje. Osvajamo centralno polje, da, to je najbolje. Centralno polje se osvaja, da čujemo pitanje za kapitena. Anoka je lik iz dijela pod 1. Kosa Ive Andrića, pod 2. Na bunaru Laze Lazarevića, pod 3. Uvela ruža Borisava Stankovića. Na bunaru Laze Lazarevića. Na bunaru Laze Lazarevića ni časa nisi časio. 100%. 100%, to volim da čujem. Ako i što znam, znam ovo. Tako je, ajmo da vidimo da je to tačan odgovor. Tačan odgovor je na bunaru Laze Lazarevića. Bravo i osvojeno drugo centralno polje. Veoma smo blizu polufinala. Aleksandre, spreman. Broj 4. Osvajam centralno polje. Osvaja se, centralna polja se osvajaju sad. Ajmo da vidimo. Za koju zemlju se govorilo da u njenoj imperiji sunce nikada ne zalazi? Pod 1. SAD, pod 2. Rusiju, pod 3. Veliku Britaniju. Pod 3 Veliku Britaniju. Pod 3 Veliku Britaniju, siguran si. Malo je trik pitanje, zato što je Rusija ovo, ali siguran si. Siguran. Ajde, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Veliku Britaniju. Bravo! Evo nas... Osvojili smo drugo centralno polje, a mi idemo do ekipe zelenih. Aleksa Šantić, Ugljevika, navijači, da čujem. Brzo, podrška sa tribina stiže Vladom Čuturiću, kapitenu, beku, broj 3. Osvajamo centralno polje. Osvajamo centralno polje, tvojim znanjem, da vidimo pitanje. Atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića izvršen je pod 1. 10. septembra 1934. godine, pod 2. 10. oktobra 1934. godine, pod 3. 9. oktobra 1934. godine. Čuturiću vreme, 7. Pod 1. Pod 1, 10.9.34. godine. Da vidimo da li je ovo tačan odgovor. Tačan odgovor je 9. oktobra 1934. godine. Vidiš kakva permutacija mala. Ajmo brzo do njega. Navijači Pala! Što bi rekao njego? Idemo. Nemoj idemo, nego idemo. Ajmo.
4. Centralno polje. Centralno polje osvajaš sa Anastasijom. Molim Anastasiju da ustane samo sekund, a odgovor na ovo pitanje daćeš ti kao kapiten. Da vidimo sada pitanje za kapitena 4. nivo. Ako ste u cajtnotu, znači da vam nedostaje pod 1 novca, pod 2 vremena, pod 3 prostora. Vremena. Vremena. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je vremena. Drugo osvojeno polje za ekipu osnovne škole Pale sa Pala. Da vidimo Krupu na Vrbasu. Idemo Krupa na Vrbasu. Evo. I Bog se zove u pomoć ovde. Broj 5. Pomiramo se. 3, 4, 5, ona je preskočila, odmah je došla do polja stop, a treći takmičar na polju stop za ekipu Krupe iz Vrbasa i već sljedeći krug će imati možda šansu da... Pogotovo ko će pobjediti. Da vidimo ko će pobediti. Da. Ajmo do mi osnovne škole Jovan Dučić i oni su tu blizu. 3. Sa Veljkom. Da vidimo. 1, 2, 3, polje znak pitanja, ponovo pokrećemo kockicu za Veljka koji je 6. razred. 6. Dobro, ali može da se kreće dosta. Prekrstio se Veljko. Pomozi Bože. Sad, Boga mi, samo knjiga je pomaže ono što se učilo. Ajmo da vidimo. Osobine geografskog omotača u prošlosti proučava pod 1 paleogeografija, pod 2 biogeografija, pod 3 pedologija. Pod 1 paleografija. Paleogeografija. Geografija. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je paleogeografija. 3, 4, 5, 6 i tu sedaš i oni su dosta blizu. Mladi Čuturiću, došao je trenutak za tvoju ekipu Alekse Šantić, da vidim ruku visoko, navijači glasno. Podjednaku šansu imaju danas u četvrtfinalu. Za sada sve ekipe, dobio si broj 6. Igramo za Ana Mariju. Igraš sa Ana Marijom. Ana Marija je 8. razred, 6 polja, polje startu mora da sačeka, ali dosta dobro si odigrao s obzirom da si imao 6 na tvojoj kockici. Navijači Pavle, šta se desilo? Dobro. Kockica je bačena. Dobio si broj 4. Igraš Krećemo se sa Lukom. Luka, 6. razred, 4. Luka, 6. 4 polja. Vraćaš se -2. 2 polja si, ali dobro, nisi imao ništa drugo ni da odigraš. A mi sada idemo do osnovne škole Vojislav Ilić. Oni su se svi... Može. Ne, čekaj da vidimo ove navijače. Ajde. Opušteno. Opušteno, da. Ma samo opušteno, samo bez opušteno, sikiracije. Marija. To je Ajde, najbitnije. svaka čast, molim tu tvoju. Kako je udarila. 4, za malo. Ali mi idemo do osnovne škole. Ovako, ajde sad. Hop. Broj 2. I Bijeljina je stigla do drugog centralnog polja. Sve na petije, Boki, ajmo. Mihajlo, imaš mogućnost, Ana Mariju, da nekako pomeriš napred ili da odgovaraš za centralno polje. Ajmo, navijači. Alekse Šantić, Ubljevik. Da vidimo sad, dobio si broj 4, imaš pravo da odgovaraš na drugo centralno polje. Da. Ajmo onda, pitanje za kapitena 4. nivoa. Dio sam nizijske Srbije, nalazim se između Save i Dunava i granice sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Ja sam pod 1 Banat, pod 2 Bačka, pod 3 Srem. Gledaj malo na onu stranu, tamo isto je. Pod 1. Pod 1 u zadnjoj sekundi Banat. Sve to isto meni. Da vidimo da li je to tačan odgovor.
Tačan odgovor je Srem. Srem, Banat i Bačka. 3 srca junačka. Da se proveri ta geografija, vidiš kako se sreća osmehnula sada tebi njego. Tako je. Njego ili tebi. Ajde sad ono čuveno tvoje. Idemo. Idemo navijači. 3. Krećem se sa Lukom. Sa Lukom. Gde, pitaj. Ideš do znaka pitanja, Luka, i da vidimo, da odredimo nivo na koji će Luka odgovarati. Može, navijači? Nivo pitanja 4 za Luku, 6. razred. Najbrži sisar je pod 1 gepard, pod 2 konj, pod 3 antilopa. Pod 1. Pod 1 gepard. Ili znaš kojom brzinom može da trči? Ne sjećam se, znao sam Preko kako 90 km na sat. Ajde da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je gepard. 4 polja napred. Dobro. Tu se zaustavljaš. Idemo na Krupu, na Vrbasu. Vojislav Ilić. Mi idemo 120 km na sat. Da vidimo Krupa. Čekaj, navijači, ovi su mi ovde. Jeste stisli? Jeste stisli? Da vidim palčeve. Stisni palčeve, vidi ovde su i neki ključ, šta se to sve stisni. Ajmo, 3, 4, sad, ajmo! Kakva radost. Evo i mene, Marija, evo i mene. Evo. Imaš šansu da osvojiš ovo prvo centralno polje, pobediš danas u ovom četvrtfinalu, odvedeš svoju ekipu u polufinale, a da pripremimo mi i našeg Tita da on pripremi lente. Daj Tita, nek uđe Tito. Tito, dođi, molim te, ovde stani. Sve smo bliže u stvari trenutku kada ćemo prvo pozvati ovo tvoje pitanje. Jesi spremna? Sam uveren da si bila tokom cijelog današnje cijele emisije. I sad si? Naravno. Ne zanima te koja je oblast? Ne zanima me. Ne, iz folklora nešto kad bi bilo. Pa i kad bi bilo iz folklora, mogla bi ja to sve. Ajmo da vidimo pitanje. Kralj Aleksandar je na 10-godišnjicu svoje vladavine donio ustav koji je nosio naziv pod 1 Vidovdanski, pod 2 Septembarski, pod 3 Sretenjski. Vidovdanski. Vidovdanski. Jel mora muzika? Pa mora muzika. Nije bitno da li ti misliš da znaš, nego je meni Ako sad ne znam... veoma značajno odakle ti znaš ovakve odgovore. Pa, ja volim istoriju, trebalo bi da jest. Ako nije, nema veze, idemo dalje. Ako nije? Idemo dalje, nema veze. Najviše bi razočarala koga sada? Svoje navijače ovde? Sebe? Nemoj sebe. Sebe. Ne. Sad kontam da je Sretenjski. Ajmo da vidimo da li je tačno. Ajde onda. Nije. Tačan odgovor je Septembarski. Septembarski. Marija, sledeći krug. Nismo imali sreće. Ovo je bilo prvo, ja mislim, možda pogrešan odgovor. Prvi pogrešan odgovor. Dobro, ajmo, podignemo ruku, ajde. Dva, napeta situacija. Napeta je situacija, ovo samo produžava agoniju. Recimo, Čutoriću, ti si dalje hladan kao kapitan svoje ekipe. Može, ajmo navijači. Pa to je... Dobio si broj 4, imaš pravo da osvajaš centralno polje. Ajde da osvojimo to centralno polje. Vidimo pitanje za kapitena, 4. nivo. Tarantela je pod 1 ostrvo, pod 2 vrsta peciva, pod 3 vrsta plesa. Tarantela. Tarantela. Po 3. Po 3 vrsta plesa. To bi trebalo da pitamo Tita, ali vidjet ćemo prvo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je vrsta plesa.
uvodiš svog drugog igrača na drugo centralno polje i to te stavlja opet sada na listu mogućnosti da ideš dalje, naravno. Ja mislim da je Boki tarantela italijanski ples. Italijanski. Jeste, jeste. Čeli li taratela dare moja, čeli li taratela dare moja, njego. Samo bih htio da se zahvalim navijačima i da pozdravim svoj odbojkaški klub Jahor na Pale. To, idemo, odbojkaši. Njego, ništa bez podrške, što bi rekao? Idemo, ajmo navijači, odbojkaši. Celo Pale, danas sa tobom ovde. 3. Dobro. Ajmo Luka, 1, 2, 3, polje, znak pitanja, okrećeš se prema nama, idemo da odarimo sada nivo za Luku, 6. razred, čekamo da prvo vidimo koji nivo. Nivo 4, idemo na pitanje. Rodoljubiva pjesma iskazuje ljubav prema pod 1 roditeljima, pod 2 rodbini, pod 3 domovini. Pod 1. Pod 1. Luka malo dobro skoncentrisan, ali je fudbal beše? Nego? Košarka. Dobro, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je domovini. Prema domovini, a plava ekipa ima ljubav prema Krupi na Vrbasu. Naravno! Marija, ajde sad koncentracija, gore, prsti, ruke, da vidim! Ajde! Ne staj! Wow! A sada, čekaj, Aleksandre. Čekaš. Ajde. Da vidim, navijač. Ajde, Boki, dođi ovde. Jao, napeto. Da li će ovo biti trenutak? Aleksandre, Tito je spreman, lente su spremne. Pitanje je spremno sigurno za tebe. Ajmo da vidimo pitanje. Formiranje oblika reljefa udarom talasa okeana, mora i jezera o obalu zove se pod 1 abrazija, pod 2 denudacija, pod 3 eolska erozija. Pod 1. Ma džaba, mi smo ih sve rasporedili, ali Aleksandar je brz kao puška. Zapet. Odmah si odgovorio. Nisi čekao od vreme. Aleksandar, ti bi volio da budeš profesor, a tako beše? Pa da. Široko znanje koje si do sada pokazao je zaista neverovatno. Kada bi mogao da promeniš odgovor? Ne. Da vidim plavi. Marija se... Ne bi promenio ni Aleksandar pitanje. Ona misli da je tačan odgovor. Pa jeste tačan. Kod plavih. Jeste. Pa da, svi nekako znaju odgovore ovi sa strane kad nije za njih. Šta je, navijači? Pa li mislite da je tačan odgovor ovo? Pa li mislite da je tačan odgovor? Samo pazite, ako je tačan, nemoj da mi se izlomite. Došao je trenutak da vidimo da li je ovo tačan odgovor. Tačan odgovor je abrazija. A mi se vidimo. Osnovna škola Jovan Dučić je prvi četvrtfinalista ove emisije. Mi se vidimo uskoro. Da vidimo ko je drugi. Ajde. Dobili smo današnjeg pobednika, ali to ništa ne znači, s obzirom da u naredni krug takmičenja idu 2 ekipe, a to ostavlja prostor za osnovnu školu Aleksa Šantić iz Ugljevika. Idemo Čuturiću, Mladi bek iz Ugljevika, broj 5. Do polja, stop! Svi su u igri.
Njego, pozdravio si odbojkaše, zahvalio se Palama. Idemo! Broj 3. I sada je situacija potpuno izjednačena. Sada, ajde! Šta je? Šta ste pali? Ajde! Da vas vidim, ko je najjači? A, boga mi, žuti navijaju za plave. Ovo je zanimljivo. Ajde da vidimo, ajde. Ajde, pozvali smo Boga u pomoć. Drama se nastavlja. Drama se nastavlja. Zanimljivo mi je što su sad i žuti navijali za plave. Da. Oni vide da je ovdje zaista veliko znanje. Ti si imala 2 odgovora na koje samo nisi znala, ali tako? Ne, da, ekipa cela. Ekipa cela, da, na to mislim. Samo 2 ekipa natačna plavi. odgovora. Ajde. Znači, veliko znanje. Krupana Vrbas. Ajde mi da vidimo Ilić. pitanje. Ajmo prvo to. Pa ćemo. Pojava oticanja vode rijeke u 2 različita mora zove se pod 1 bisulfacija, pod 2 bifurkacija, pod 3 barunacija. Bifurkacija. Bifurkacija to je pod 2. Pod 2. To je. Jesi sigurno da je to? Jesam 100%. Pa i malo pre si mislila da je bilo to. Sad si stvarno sigurna. Da, 100%. Omiljeni predmeti. Da li je tačan odgovor? Tačan odgovor je bifurkacija. O, ludilo! Vale! Našim nebom kruži ta čudna kometa, opet ćemo sresti je za koliko leta. Zašto paun širi perje što se sele rode, kako kaktu živi na suncu bez vode? Zašto je u Pizi toren tako kos, šta je tajna svinje i gde joj je nos? Ima li 100 noga, 100 nogu, zašto pluta led ko je izmislio sodu? Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi. Zašto ne, nauči se, čoveče, čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi. I zašto ne, nauči se, čoveče, čoveče, čoveče. Evo nas na samom kraju četvrtfinalne naše emisije. U polufinale su prošle 2 škole, ali nažalost 2 škole nisu prošle dalje. A to su škole, nažalost, Pale sa Pala. Veliki aplauz za njih. I Aleksa Šantić iz Ugljevika. I da oni ne bi otišli skroz tužni iz ovog našeg kviza, za to se pobrinula kompanija Emtel, prijatelje našeg kviza. Tu je Milica iz kompanije Emtel. Milice? Tako je, pobrinuli smo se da ne odu tužni i da ne odu praznih ruku. Pripremili smo 2 tableta za svaku od škola. Evo, želim da vam čestitam, zaista ste se hrabro borili, bili ste odlični, ali evo neko mora proći dalje, a neko ispasti iz emisije. Želim da vam čestitam i uručim ova 2 tableta. Bravo. Hvala. Hvala kompaniji Emtel, a u polufinale su prošle 2 škole. Kao prvoplasirani prošla je osnovna škola iz Bijeljine i osnovna škola Skrupe na Vrbasu. Lepo smo se danas igrali, mnogo toga naučili novog, naravno i u ovom četvrtfinalu. Idemo u polufinale u našem najboljem kvizu koji se zove... Nauči se, čovječe!
Naravno. Kao uvek, za kraj jedna lepa misao. Znaš Koja šta, će to biti našao misao? sam jednu lepu misao koja datira čak iz egipatskog vremena. To je nešto 3000 godina, Da, a ona pre glasi... nove ere. Tako je. A ona glasi ovako. Knjiga je vrednija od svih spomenika ukrašenih slikama, reljefom i duborezom, jer ona sama gradi spomenike u srcu onoga koji čita. Divno rečeno. A mi se vidimo u sledećoj emisiji. Našim nebom kruži ta čudna kometa, opet ćemo sresti je za koliko leta. Zašto paun širi perje što se sele rode, kako kaktu živi na suncu bez vode? Zašto je u Pizi toren tako kos, šta je tajna svinge i gde joj je nos? Ima li stonoga 100 nogu, zašto pluta led ko je izmislio sodu? Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi i zašto ne, nauči se čoveče. Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi i zašto ne, nauči se čoveče, čoveče, čoveče. Našim nebom kruži ta čudna kometa, opet ćemo sresti je za koliko leta. Zašto paun širi perje što se sele rode, kako kaktus živi na suncu bez vode? Zašto je u Pizi toren tako kos, šta je tajna svinge, gde joj je nos? Ima li stonoga 100 nogu, zašto pluta led ko je izmislio sodu? Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, zašto ne, nauči se čoveče. Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi i zašto ne, nauči se čoveče, čoveče, čoveče. La 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 la. La 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 la.